Kini ke Bible Society of India ke bertemai. Kini. Nada pilih ban pulih gini nado Genesis hadu Malachi. Pinom lap yiga ketin dujok. Namar yiga ketin dujok. Lapan kela na ke ketin Hebrew Sheol lani Sheol. SHEOL. Keketin Sheol kedon kuman rupo sen haga testament berim nado Genesis hado Malachi keketin Sheol kedon rupo sen kene Sheol ke snege Sheol ke jaka hakaba kibayap kilek bahok berbepop kilek shene jaka ke Sheol. Hari ni ke bertemai ke Common Language ke Bible Society of India ke berkidang syudep penkela berprint temai. Kini ke Bible kamdon yang nektin dujok ki klem penkela shisenro yang nektin Sheol syaka dujok. Sebab ia ketin dujok haga testament berim lapan kela naga ketin Sheol nrupo arsen kapau haga testament berim but ladapi pule ia ka nakane ke BSI berim ke Bible Society of India berim ladapi pule gini haga ni kadon ki penkelai ni ketin Sheol kumba arpo waisen. Sengap. Ki penkelai ni ketin Sheol kumba arpo waisen. Ki penkelai dujok kan. Ngan obiang bukan syai. Naga ni ketin Sheol. Ki nong penkelai Bible kesi ki namban ki translate ki penkelai ye ketin dujok. Haga testament berim. But haga ni berim. Ki penkela yang nektin Sheol. Arpu waisen. Kum ga dujok. Ki penkela yang nektin Sheol dujok. Arpu waisen. Hanre haga ni shisen ro ki klem penkela yang nektin Sheol kum ga dujok. Nagan rupo arsen yang nektin Sheol hagane ke bertemai ki penkela kum ke jingtep sausen sebab hagane nagane ke ketin Sheol ki penkela jingtep sausen ki penkela kum ke perthai ke bayap lai penyosen ki penkela kum ke ri ke bayap arsen ha kitab Genesis kitab Proverb kum ke nyamra shisen nyamra ki penkela shisen kum ke jingyap le neyap ki penkela kum ba khanrusen bat arsen ki klem penkela le kene ki klem penkela ne ketin kampau ne ketin ha kene ke Bible haga kitab Proverb nong ba arfulat kot kasau ba Habakuk nong ba ar kot pesan ki klem kani ketin Habakuk ketin Sheol ke klem don hangani ke kitab Habakuk ba kum jo kitab Proverb nong ke ba arfulat kot kasau kemun artli kini ketin Sheol ki klem penkela ki klem ero Sheol haji syaka klem pau Pimlap shisenro bagi penkela hagani ke Bible dujok. Hari hagani ke Bible ke berim biasa berim Bible Society of India berim ki penkela yang kini ketin Sheol kum ke dujok arpuese. Nang ta lai pu sausen ki penkela kum ke jingtep.
sausen ki penkelakum ke nyamra, arsen ki penkelakum ke jaka syong ruyap, shisen ki penkelakum ke jaka bom yoi. Nah kitab Psalm nomor khandri uskat bespo. So hagane ke Bible Testament berim na do Genesis do Malaki. Ketin dujok ke pau kumba arpu wesen. Na gata daw pimut pitharai badon dujok. Na marba pipule ye biasa berim jong ke Testament berim ba mi keren. Haga Testament thamai kaniru godon hi dujok. Kani bathamaro bis Bible Society of India bathamaro ke trans penkelahi ke don ke dujok aji syaka dap ketin dujok biasa bathamai. Haga Testament bathamai. Biasa bathamai Testament bathamai ke don ketin dujok. Ya ke nilai na ya keren. Haga biasa haga Testament bathamai. Haga berim arpoisen. So now ka thong junga ban pule phi ne ke ban yithoi phi ne ke kalong ban panyar ye ke jimot jo phi chapang dujok ka dujok haga Testament berim ka don tang hang ni haga ne bisa berim kam pau kam don hang ni ka dujok don dujok ka Testament berim haga ne bisa thamai. Ketin dujok kedai ke bakshiul penkela naga ketin Hebrew Sheol bat jing syabahok bat bepop kilet syen ke jeka Sheol mdai tang ke bepop kilet Sheol. Ngakwa bangi long ki briu kiwa sedang man perkat